kwetonje chikuru munonga nyuma bazio abanyayuganda binji batwe bimucire umunkuru ya cabinet NCA ngashiba ministers abarukuza kubana bakwasa president Museveni umu government ye ikisanje iki bari kweta kisanja no sleep na munonga kuranisa obushomakuzi abantu buri mabe na speculating okwe but finally list mwagireba tusibere tujigambaho ikibuzo kigirangu ba ministers ababasya what do they bring on board n'abandi abantu abasya bagira mu government bo muri yabo harimo abanyishenjero waza kwitegereza ishenjerere twindi mu 2012 twiremo very many new entrants abantu basya abatahire umwishenjereri abatine experience yo gukora legislature kunkate batahiremo babire bina karro barukoronda akaruru mbweno mwaboherezayo what do they bring on board betebekanise bata okugira ngo bakiriza na munonge ibyo babire baraganise abantu babo mwakana wechindi priorities za government niziha government echere kwenda kubanza umunkoratana nici naza kubanza ciha ahereruka iki ubuturugambe byo byona no kugira ngo turace kuje korera twahendera ekituru kwetuma hago byempi ho guturumu twatanduko gundi na nebinde biri nkebyo haza orazaye orampwere kuganira ibigambo kebe nakugambira n'umuntu wabene vibe mukuronda karuru muntu waruzira karuru akakatera akakakuma okufa bufi uwishe muri ruteraho akaronda karuru mbagisinjiro bakamuhereza kandi nareba narahira no kurahira congratulations thank you ntusima mukama ahabwawe abo kugira ngo ikibazo kikahishira you are now a member of parliament kandi najwecera abantu aba district isinjiro sibirije banarebo sibirije sebo mushachi nakushemerwa kandi yebari mnonga umuramwa kandi n'ikindi TV West mwebare Vision Group yona in general abo kubwiro wingi mushikize abantu information kandi icyo nicyo kikuru yenda kutabarusya abasiramu idi njawano ndeba imbra yo kacena barahakenda hamutwe akako kugira kakasangiraho konka kana abansibizeho kuwa kumwe kubo mu kintu nabo imbaso taba musiramu konka nabandi nabo mbweni mbo musiramu yenda kubatabarusya mnonga mukurukizoba mukuruke idaduha mukuruke okushare ibinyamishwa mukuru cyo kushemerwa abakuba izoberi na saraha muzigiti gwa cyarubambra iriyo mu rugage abandize nangashisa bwawunte kandi ubuzima abantu barugaga numwebare ukukunda edini zanyu no manyo edini yona heri edini nkimanyiso kutina rahanga kandi amazima nkimanyiso kucumanje zo buryo so buri muntu mudini ye ni muhekitinisa kandi umushabira ngo aguma dini aguma muramagwe dini ye tinka mujyantijo wanje apani edini ukujimanya ukagikunda kandi twagira imamu murungi uwashomeseri izoba ntukwenda kutandikira imamu weri izoba yagira ngo nasima na egesa abantu okukora endagano na rahanga ikabura kushikira ukakora endagano na rahanga ukagita ukakora endagano na rahanga ocyorega kutunga cyo rukwenda ukabuzabuza kandi mbintu bya bintuire cyarubambure izoba no gukora endagano na rahanga ya check example ya Ibrahim okuyakozera endagano na rahanga yarga kumomwana umwana we Isaka cyumuzara akagenda akamuteka yo kuyamushabire kumuhonga taragire kujyatinye no mwana omwe abo kubendagane yabakoze na rahanga no kumuhonja no kohonga no kwekebwayo mwene cebwe cyabiri yo kwaranga kweki yamushabire nicyo yamutwarire nkakora endagano na rahanga n'abantu bisingira ngo ninjaguma nabo mbwenu nyine turiyo mu orientation week na nyinshi karesha ibintu ninza kubandi Kampala ranga yasima abo kubana wari kuntwara no wari kugera so norebera cyumungu intekwa kushikiriza icyo naraganisa abantu yeri idi nantaguma Kampala na nyino kurondo muzigiti nkasara abantu kabaraganiso guma nabo necyo kubanza cyakabiri nabaraganiso kubiraka cyakashato kwate ibintu byentunguka endaganezo nimba takwenda nzite government nsya nda kutandikira hariki kutwagire cyankwanzi nibwe twatanduko kuhikahiye na government president Museveni yagambire nibyayizira kagamba hakurahira nibyayizire akagamba umukokasi yitu yasandi nibyayizira kagamba hakutera karuru first parliament
y'ebirabiri na bitano izo bariro kubanza turukuronda speaker na deputy speaker we ekisanja eki nekisanja eki yatugambire ngo it is kisanja no sleep kisanja no corruption ruhanga tugirire mbabazi nko kututandikire tubene kwetu waguma turukuza mu parliament bakumwe kutwaragire kusinga karuru expectations ezo imba tugambira baka abatuiremu of course ati nyonko tatwiremu meni imporcheriza bagambaje abatuiremu batujyango okuronda akaruru ka speaker mushaberanga hatagira wayisimba ryomu ngwe sente ni nyingi tuzakabahoga konkani nyenda kugambira ngo tutira akaruru ka speaker shanora azibire tutira akaruru ka speaker na deputy speaker nangwa noruchwekire tino rukwasere shanozibire noreba ngo corruption twaguma harayine president ninkushabira nguranga batwira mani omushija keberaho omushija yatawe intelligence nangwa no yabo umuntu aje kurunda karura abanareba reba baje ebigambo byo kugamba abo kuba intelligence kanemara owabenaza owabira ino rusenta kagumana rwari bikire arwe sente zizire cyankwanzi zitutegerize manya bakazora misho abashija barahanga nguzikagaruka zatoroka zagenda tinguma bazikansitambra tindazirebereho konka bakazigamba bazirebere akaruru tukagire mtu akatera rihanga tugire mbabazi aba NRM barabamu oboss right honorable speaker wa parliament eyihanga yarabamu atine rukume rushohwire harabamu deputy right honorable deputy speaker Tayebwa Thomas hatine nashinje bitano ezigiresta eshohwire kandi okoreba batwire muno bajyango ranga wanje ngo twafa which means esente kuzabeza turanzigenda corruption nebaho abantu no batugirwa butaka n'ukuka kisanja no corruption eco ncoreka ngo system y'umuriro mu joininga honorable ruteraho ibi washobora biwa nibutwereka ngo system ejo kwejene ukora enyimaho no kugira ngo abanyarwanda bembagire bangu ikigambo cya corruption kibe kiri omisho munonga imwe abasya mushangira mabatuye bari the old guard that has been there abo muri abene mukora nabo hazo ubundi ko rukuzo mu cintu niwe nje basa kukomereramu yes the president announces nacha kurangira ikisanje eki hakuna mchezo kisanje konka tukaka turi hagire ibintu byayoga bakareberwa mu government ngo kwibimpiya za government na nebinde biri nkebyo imwe abasya how sure should we be kugira ngo imwe numuza kureta urumuri mutwebe mbere to that place aho ebintu kebe bitararebe ekihembo ankuru ahakomi ikibwana tikikwetekaho nyowe ebinde bire titwakagire hare ebiro bikiri biki ako atinkesimire ubwire bukiriyo abo kuba parliament twasiye kinekiro cyakishate cyanyenya kare mbwe noreba ngo tine kitwakoze tine na rutambero twatire konka embere yindi kureba right honorable deputy speaker ni mwaje kabe na to addressing orientation first day ajati I want you members of 12th parliament to note that when you see the speaker of parliament or the deputy speaker of parliament, don't see a moving ATM. Ngo obwire obunta kumanyo akwankantariyo ngo kobe no speaker arabahore ba ATM rebecho machesent ochecho machesent ochire deputy arabahore becho machesent umbwenu nguhati ngweche kisanje kibataham nanye mbini nguwareba speaker manya muri speaker wareba deputy speaker manya muri deputy speaker utareba ko makesente kakujakata kakorabo asaho na onsimba hakati mbwenu ndeba ngu really address ya president kandi to in a state of nation address ebiro bina nintekateka ngo naho hine ensra irayongerwa mbwenu nyoni ndeba ngo kisanja ekituyo ntutandika sanja no corruption ntizakora nimba so butachikununtereza abo kuba umuntu wishoke wagumire mbagira ngo buri umuntu wena ahaba aba corrupt nuko bari kugira abo kuba umujungu akagira ngo human heart is corrupt itito abanyakore bakagira ngo kishorobwa icanguru no chendeza hene yawe kuko yawe azana ko kujetoriya no mugurso wanje mbwenu ngenda ngo kugambire ngo tindagire ngo konkani ndebo kututandikire entandike yitutandikiremu ingambira rahango unyesiga ngo tukume tutyo of course nicyo kizabuzire
turya abantu turajya ngo human heart is corrupt ngo mutuma gwo muntu wena muntu gweyendeza ngo kanangwa no mutuma gwo musisi hariho kimukundisa Yesu mbone nitwe sente kuzabuzira ko atina takwenda sente nitwe kamba tugamba ngo cyihoro ntizakuretwa aho ngo mududumo gurije kunkakagwa tandikaho tukutandika turuku atakagire mu nati kukagwa tandika abantu tukantureba ngo hariyo umududumo mbone cyo kukibireho nyonko umuntu ningira ngo sanja no corruption etandikirege then ekindi kutera hensira kandi ekitukutekwa kutandika nacyo kandi necyatwire nagamba kandi ekishikire kindi kureba ngwito members ba parliament turagahabitinisa right honorable abe natwita nangwa jati atere kwa kweta honorable atere nemigendere hinduka hati excellence atere buri kimwe cyo natishoba ngo turujyo mbintu ebye bitinisa kwetungura kureka twereza abantu obwenge bwo gukora sente bargo mukwiba twereza abantu obwenge bwo gukora sente bagire ntasi zo mumaka twereza abantu obwenge tubahereze tuta abe naturetera example ya parish development model esente okuzurugabwa na nokuzukutaha umbantu na nekisheme kubachirumu ngwito legislators tuino kurondoza tukaza ha ground omuntu atutunge sente okamanya ngo yazitungo kamuhereza amagezo kwa razibeo hariho programs nyingi zukureta emyani mbwene bikorwa ebisheme kubabyo mu district no murimo gwanje na member parliament owa constituency no rendio wa district kureba ngo abantu ba district yanje kwekwerera program yo kuhinga omwana bahinga omwana barugomboro kwerera program yo kugira ngo hatabeho kuhinga amajyani bahinga amajyani barugomboro abo kubembereho government ero kugihereza mbona ngo no murimo gwanje nyonka legislator nangashi omukici omwishengero kureba ngo umuntu wundi ukikirira yargo mboro yargo mu kintu cyo kushabiriza amaraka kayo mangu nitwe turi kureta abantu batushaba abagwa kutukuza kampara twakugirayo twagumayo turetera abantu mcharo warga yo wije akureba ngo ine sento wije ne box yati ya sento jor ATM uri kutambara mbona ngo no murimo gwanje niwe uyu member parliament mugenzi wanje kurenga twashoborera abantu twabegesa okubara rwo mboro dere bacu rwo mboro tuna tukashemerwa umuntu yatari kubi takwija kurara wawe mwe ninye niwe kureba ngo mutezi wanje wakaruru yabona akasente akaratwara umwana wo mwishomero kitato kugira ngo karabure yatera ruteraho kambura na ruteraho yatakine dero shange yaja tinku zagaruka kumuhachi karuru mbene ngo no mugasho gwanje na member parliament owa constituency kurenga twashomesa abantu bitwarwa mboro umuramo kutugenderire gukora bwanyuma ya government ngo kwebi reformed no kureba ngo twahigesa abantu kurwo mboro batunga kasente akarayamba makagabo nyencha kare kurugayo kutari kushabiriza na no planning okwiba obwiro bwingi okwiba no kuretwa ubunako nangwa n'abatari banaku okwiba hariho bazirwe barya abashuma kugira ngo akazarwa nakora umunsi yo muntu hariho kureba ngo gwabo muze tumunaku ayine konkana ndakongera konke twanje mureterejo no cyo kugira ngo nanazi bakusta ahanda hantu aharyo bushumana bwayibuzire buta uburi mbonore gwabo muze gwagumizamo gwakura gwazara gwareta amapapa gwashoba umuntu shanga yabo mushuma yarga nakuba mushuma yabakondo yarga kubakondo ocumurebo yekanga so abebembezi government obu yatandika tiyatandika Kampala honka members ba parliament obenoreba LC5 na councillors barahira barya ground barahira mbwenu orengo rwa roko government buri mwebembezi wena ekisanje eki twena tusheme kubantu teba umbantu kugira ka income akasente okashanga twahurutko mboro kandi oramwiho mboro ninyo mwebembezi wawe nkakushomesa nkakwika okampka kakushoborera ko kwasa kuronda kasente kutari ko kugira ngo nkwe bitano biboga ko teresimu ruhanga tugirire mbabazi ikisanja cyatandika ngenda kugambira ruhanga twasa uko buri kimwe cyona nchikorwa rahanga twase tuguma hamuramo kugira aje mukahumuro tuzagamba aha liste shohwire ya ba minister abumurabe mu kwatana sana okusiya abantu obuhereza abo kuba okurugiro constitution yite kuzirwe haroza ministries kandi mushime kwatana sana ba minister abo na nokurebeka mu aba supervising hamwe abazo mu parliament bagambe tukugenda mu misho wase going to talk about that list ko kuba no reba ebebe washobora oreba nebijwana na liste jo eshohwire
batwire and what was the president, what was the president's mind? What was the bigger picture okutwereza abantu abatuhiri okurebeka ngo bakora government. Dr. Jim Kawumurundi Bob's God abaho kandi umjinyi wanje ni Honorable Lilian Ruteraho ni umunyishenjero abo district y'Isenjero. Reka tumiraho, we'll be right back. Gumanitwa. From 11 June to 19 July, everything can wait. The FIFA World Cup 2026. Catch all 104 matches on 4 dedicated channels, live on SuperSport, only on DSTV. Hati mchara. Wanje mwami. Numanya abana nubagaruka ya ishomero. Kandi ibintu bikiri kubi. Abo bashota kutwara icweka cha fiza ishomero rya Junior. Rireza motoka tukazishashura bwanyuma. Mwami wanje. Abwachita kushashura ntukozesa momo. Naho tukutungira umugisha gwo kwangura school fees zo mwaka gwona nebindi. Konka nabona basakusha baroni ya fizi. Ubwo n'amashomero gacejumbire muri ge basa kwangura school van. Namazuma singura school fees yo mwaka gwona nebindi binji tunga binji ahabwa momo na van y'ishomero ahabo kwejumbiramo no basa no kushabaroni ya school fees echawe nyiga star emwe mukagitano star munana noti hash ninga koresa momo app. Yegita abasinguzi na Bell Lager za aha social media zitu ninga oteretse mu program yo muneneserezo otora na keshongoro akemya keyira rukumirwe na shanzu kwika 2010 ninga agati ya 2010 kwika rizoba bakakuterere obashongoro obu nubwiza kwaya hayana oshabira keshongoro akakirizo mu babiro noza kwangura birabo byinji kurgomba kozibe cyo kunywa echa Bell Lager. Bell Lager nyine ya Uganda nejaguze myaka 5 ombuhereza nyabura we utaguza amarwa omuntu wena oryanse myaka 18 nyono bwegendesereza utasinda. Uganda, the National Matters Choral Festival 2026 is here. Watch and witness one of the most beautiful celebrations of faith as we honor the courage, sacrifice, and obedience of the Uganda Martyrs at the National Matters Choral Festival 2026. Don't miss the glitz and glamour as Uganda's most melodious Catholic and Anglican choirs come together on one stage to proclaim faith over fear. Send us a video of your choir singing a hymn on WhatsApp at 0776 877 528. Include your choir's name, church, and diocese. The best submissions will be selected, featured, and awarded live across all Vision Group TV channels. The National Matters Choral Festival 2026 is sponsored by Uganda Christian University, Pepsi, and Equity Bank. Organized by Vision Group. TV West kandi nikutabaruseyo umugabo murapta batwine aho rero turebera yabare munonga okutwegitaho harumya nanje bamweta karisoriso aliyaho aliyabiri buri kumbura bagira ati that program ni nkorera munonga yabare munonga nabandi mwenda bitutakaga amazina kuko abano batureba what say thank you so much ngabare munonga nkorera mu program eje ntubuze buzo abaganda binefu munegira ngo ebigambo tebita so ni tuguma tugamba we prompt here and there turebe kirarujeyo
na munonge bigambe byo kubasa kombeka ihanga ryitu honorable Lilian Ruteraho najwekera abantu aba district y'Isingiro omwishenjero eri 12 no musiyasiya ariyo amane ni minje munonga sagereza kureba yaba ebara kugamba n'abatondora yaba niyo baragambe n'abanyuka ningana bataha but find out but tukuza kuzumka humuro nakubuza atwatirina na list y'amazina agashowire agapresentation hwize ngo ku engineerwaho eri kumuguidinga eri kumuhereza ubushobozi atyo yatwa n'abantu abari kutekateka mubaza kumuyamba ukusiba abantu buhereza ukurabera mu ministerial positions abantu batari bamwe na bamwe nangwa eri stage on yereka ngo bamwe babe barimu they were dropped hatahamu abasya let me get your honest opinion ukora kushuje ma listage ko umuntu uri kwena abantu bayikubuhereza yebare mnonga hati mbene mbagira ngo tamukwise ati mwikare tugenda nyine ndeba president okwa kozire cabinet ye to me objective ragerezeho yakora abakwa kinjya ngo agikozere yagezaho abantu bitano nankago ihireho nabandi abakuza mu batari members ba parliament kuzamwa akacencura kiya mu abantu batari hansi batari higuru ya kinana noreba ngo really ni wisdom yo ni musima kandi kindi waza kureba abantu abayiremo na nabantu abatiremo na nabagumiremo azabagumiremo no babinji abo kuba bagiremo nabantu almost 19 norengo nubaki abantu abagumira position zabo onore that obunda bena twistingamu umuntu amuyanko mu security amutanko mu environment mbona bijurra abena ijurro umuntu amta ndija mu ijurra then abayiremu nabo tinkwamya ngo abe haro enemite nanga rwango abo kuba abantu 19 tibinji batyo kandi abamwe noreba ngo genuine re umuntu yakura yaba minister myaka 30 yaba minister myaka 35 muti nkwamya ngo gwe nibakumuza there no jot president yanyanga then abandi obenoreba ngo nsanja cyawa ubundi togarikire mu parliament bateka mu new blood mbone nyondeba ngo really objectively umushija akozere abamwe bambagira ankore yagiserire konka ati nyonka Ruteraho nani nzagamba ari ankoro kugisera tinkwijja byangwa agiserire because ati president Yoweri Museveni narga ankori sub region hati okuba president chochonka nono miraba minister nka 10 really acho nacho mwena abanyankore tukirebe tureke kuzana mumwe mu rugunyo kandi kindi yagarka yatutera mwabasya babiri ruyare mwishito kureba ngo yatongeremu yatse okay no kugira ngo najya ngo buri mutuma go muntu gurukora ari mukariya ko kugira ngo abambe kubatongera ngo nangwa bakatera mukabana bunyoro ine mushanju manyakigezi ine mushanju mbano oranke cyo muntu yakigama kanyo we kunguba nindeba objectively nindeba ngo nabitwine ntumusima abo kuba position ya ine yoyo nkanemera 30 position ya deputy speaker etugarurirwe nayo cyeme kugisimira mukama nemera abandi nkababiri mbone nyowe objective ni musima kandi ekinkube ni shaba ababire dropped batetombuita abo kuba genuine tukujya ngo babaharangatanise no manito batu yo mu RDC yone katengete ati we experience nyonyine experience kandi yowe yo kuba dropped kandi dropped on Maris nyowe it was Maris abo kuba mushaka ndempa banyaka abayebi no bushoborozo bajya bata banyaka konkaranga yanga konkaje nacho nshayino kuchikugiza kugira ngo babakwire kintu bataka kuchikuaka hati tinkuvasa mbona akaruka kanje nkanifu I would rather die shana nkanza kufa konkankanta kwiciriza ngo bani bakaru nanga nkwato muntu mfana we nubakiza kumunyaho mundemeraho mbene babanza barondo muhoro bajya bata batutemase nkakunketegereza konka mwe nibyebyo we learn by doing and the experience is the best teacher ndio mushemesa wabo mushemesa ukashomesa ati nangwa no bitorumu ati ngebe bitorumu parliament nteko kwanza tuketwara tukareba abandi no badelebating bati kutari kutomera ukashanga umuntu una na huyu kam you I believe kanje atabona utukurebera umuntu uri sharp you I believe kwetwara nkareba ukutandikira than kuntera amabari inabata nje kutera amabari no benoro umuntu yaraba ngo nawo gwatutamire so ibyo think byenda nda kubanza wetwa byenda ninyetwara nindeba rero nintandikira ukana nasurire
ninjiranta ninsuhuru anyway niyo ninsima president kandi no kwakozere kureke kindi kushaba ba minister bagiremo tureka tuhindure kubebe buryo bushuma tubureki tutiba mwene tutaba nito twargamwe buzuba nito ba members ba parliament turebere on past history turebe byenyima abakuba nyowe ndiyo mushomo wa biburi kandi amwe kurishani nibagira ngo hariho okwo kubasa kwetegereza endaganensya utashomere dagane nkuru there is no way how one can understand the New Testament without the knowledge of the Old Testament turebe nyima ebireberoho bituretere twayetegereza ebiroho hati birebeta mwenu turebe birewe nyima ebibiri kujumisa government tutabagarukamo abakuba biro ariwe byenyima ebembujumisa government mwenu tureke kuhereza chance ebyenyima kuja kututahirira omutoro of parliament echo ninki bashaba kandi abaronzirwe mazima abataronzirwe nangashi abarigiremu mutarebo kashoti hariho nshonga kashoti president no kwata bakunda okasho apana genuinely noreba ngo abantu barigiremu hata hamwe abandi ninko kututera bururu umuntu okuyo mu parliament otajyangu naona nadakurugamo apana naona atakuchenda konka karuka gira kata akaruruka kabura kurugamuki kureka nyetinda kukirizana no cyumuntu kwiba muntu kwibira akarura kagenda kazo mu parliament no mushabere sharambi no mushabere dua konka wasingira akaruruka aho gene nko kuna kasingire nicyo kurebera ati nkanyoni ngambe ntuya very okay wabira remember parliament honorable kireya wanga mbona abakwise kandi nyine ntakwenda mugambe wo kubi abo kuba twine bizo so nyoni nshaba ba minister abatahiremu nyo president Nksima okoronzere cabinet abo kubatine obirasheme kujema mujyangu nyowe ni nyenda uri yamwiye mute mwogu ningira ngo okozere kurungi kandi nabo bakoreje oguno muringo ogumuraherezemo oyiriho okutisa on the floor of parliament no kuchikira abanya Uganda omukora biri mu kushitama omubuciko ubutari bumwe na bumwe obwishenjero ya abo kuba ibintu bingi bitandukira mu buciko kwe buciko nubanza washitama bure umushonga Nanachi, let me ask you a very honest question. Haraka chika kwa leo noreba. Yes. Kugira ngo ubundi kuwakuzaho nkoko ino muro gurukwingana guti oka contributing na shokata umuganda ahakongera kwereza abanya Uganda. Yebari ati nyowe ndiyo mushomesa. I'm a teacher by profession. Ngabe ninkunda nza kachiko education. Konko mtumo gwanje gwamazima nindeba kwenda mwena yinkwenzere ngireke na itafare na yongera nakachiko kahereza kebya magara abakuba abantu abindu kujwekera ko mujwekera wabakazi ntugira kugira obuzubu bwinje hamagara ahamagara oshangane batutera amabare manyo mwirwaro tarimo graves manyo mukazi yazarra muryango gwirwaro manya abakazi barwara fistura mbene umutumo gw'amazima ogwo kwenda kukora umuri singiro nugungira nguntaza kwa education kwa education ninjimanya nimbasa kwabura no kumatangire umutumo gw'amazima ngungira ngunze akachiko kebyamagara kandi mazima nuko ndiyo ninshaba tushitamere itwetune kokasi yabisingiro twenka taria ankore nangwande publicity secretary wa ankore konkanki singiro ndiyo muhandiki chapaso nwitu nona le minister Bright Rwamirama ndiyo muhandiki nyowe akana abagambire abakuba twena katwesere yatujanga buri muntu agamba akakikwa kakwenda tutashanga ntutomerana ezabuka zitamanyine ukashanga ati akakikwa ko mujunu mararo nakasaho ati ntwatine kitwakora twayegabira okutwenda kugira tutakutwaza okutwenda hatwa handikira parliament kraka wa parliament ruteraho usingiro nayenda herese Anthony nayenda infrastructure nanka nayende kibitu cyo muri ngogo nywaka chiko akunkwenda kandi akunshabere nakachiko kebyamagara abo kuba nimpuro mutima gwanje gwamazima n'ukujangu ranga yanta akachiko aka nisheme kurwana amagara gamuntu wisingiro na munonga omukazi abo kuba tine kinte cyo muntu arukora yaba tine magara kutwa kugira amagara nkoko naraganise tukakwata bina byentunguka umuntu akabarija ina magara marungi akayiha kasento umuntu ungukejo akakora
akakora nyensya akabona kasente kakazo munshahoye twena tukatunguka akono ko kachiko to be honest akunshabire kandi akunkura ninteka teka ngo ninza kuza okay umukuronda kwa wakaruru we n'ibitebe waraganise munonga government rwo yatandika kunkamba jangwe tandiciro yorohara nebyeyera mbwenu nureba ngo bimu bintu byораganisa abantu ababishemwe abene biza kushira mazimarhanga hari kureba nabishikirize tinka bikozere ngo birhwako konko mutuma gwanje gwabishikiriza aha bwenge izobere ni id nyumwaje mbenyene parliament nchakare nyene parliament ndisingiro ekintu cyo kubanze kinaraganiso muntu wisingiro orukundeba no kugumana imwe je tukumasa ngwaza kosho umwishenjero kandi ni tunajya ngo ni idi nyanchakare ko rashanga ntari mwishengero mbuzo tabwe nco tari mwishengero abo kuba kintu cyo kubanze kinaraganisa abantu bisinge kibabene benda kunyimira karuru bakagira ngo abakazi bisingiro kuba kubaterera karuru ogwe nkuno gwa mizi tino ogarika kugirota mbone nyenda mu ndebe na nyembarebe mu ndebe mbarebe nyanchakare tubuzani aha bwengi nicho ndikugerera ngo omuntu ukora na program tinkosha parliament norwo kuba rwa kabiri akuba urwo kubanza ne cabinet itunyo tindi mu cabinet nguninza kubura urwo kubanza tindi mu cabinet urwa katano ndya tukuchika urwa mukaga ndya sande ndya kureko rwa kabiri urwa kashatu urwa kana agwa mazoba na mazoba ga parliament then hagire kinde cyaba nimba manyisa kine cyabaho ubundi naza heru yihanga ubundi batutumeki manyise aho kuba nyine political assistance garaganisa political assistance bokuza constituency ishatu nitano konkisingiro south na west ezo ni squatters eba Greater South isingiro eyabukanga nzikwatanisa then ngira center izahari mayiro 20 eyari isingiro nosi na nabari kwisha kugira bata mbwenu ekinabaraganise cyo butabora mazama nakitandikire ruhanga ari umwezi wanje manifesto yanje tiyagwa ecyakabiri karaganise bibina byentunguka kuhagira bibina byentunguka kagire kinatamuka robinga nkashaka nashakire dekanta kigambo bundi kikancerereza nashakire hina abantu abariyo mbakwija timu neza kwija kuza abibina byentunguka abo kwejo ngachaka nangwa nukurayira ntakarayire abo kuba ninyenda tube nicyo twatandikana naco ebibina byentunguka ke cyakashatu karaganiso kubiraka parliament cyo kubanza wano reba district yitu yisingiro district ero mu amagombora 30 seru zurwendemwe emerukiga na shatu nagumwe nchibanje manyisa ngune kintu changu kandi gombora zite zisingiro nerye gombora ko ogitamburo jurangwe ne gombora so ruyare nyoye kinkumanya iraka erindu kubashaba no kujya nkunda ko mu parliament nanka district stage babura kugishara nibanga pensione zireta ekirebere konka ishara yanje na no kugamba kwanje nkashabere ngo district eje sharukemo obuzu bubona itukubutunga ati nkeri izoba nsibire cyarubambara rugaga konka omuntu waruborogota nabasa kujyatorotera ho yabura omuntu wendisa ukahunte kamwema nabasa kujyatorotera ho yabura ahabwa umwanya kubaki muhanga twayongera tutwaza kongera burden erukuzaha aha muhumushoro abo kubana haro administrative costs ezo nebinde biri nkebyo mweno na mbone kitabireho nikiyo ekitabireho ware district says mwezi n'amagomboranka 10 8 5 kandi uriba rigene bakora mbone twisinjo nito turabe maka tukashago mbandi sonyo ningira ngo ekintecho mbanta abantu bisingiro mu kirebemu murebe ngo kinko advocate ngira turwango apana tukuchwanyagura konka nangu isingiro tosire tkozire gikonka. Is that the common understanding na yuyi nena naba MPs bagenzi bawe nibakirebo muri yuno bomwe ningecho abinji kana shutu nuko bakine ningejo advocacy yawe abinji nuko bakine abinji of course bona nibasaka ntakagambire nabo batano konka nkaba shato bingambire nabo ndukuganira ntarukujemaho bukato kajemaho kintu kukibaza norebe nabo mbakireba nuriba kukireba engu namwe ngati nkababukanga bono bakireba kibita abo kuba ensinimpango side bukanga side Isingiro Greater South na North
maze aho tari mukazi wo mwekambe nobura nekumira uwo tari mukazi wo mwekambe manyaro mukazi owo kushanga na TV nkataza na radio nkataza to kubangwarumu hatu warga charbamborotyo tino rache manyangu nisingiro wajirota oro so mwene uwo tari mukazi wo mwekambi bazimanure mwambwe echina araganise ko kuambuza nintekateka nguruhanga ryo muhwezi wanje ninza kubishikiriza nimbaso butakora buri kimwe cyona kunka ngezeho abo kuba buri kimwe cyona nango nababandize tuba kubibaza ikintu turi abantu tujiro buntu twino mbiri tinkajya ngunyondo ruhanga ntinde nabi nango tujya ngundi wamani nyo kukira abandi bona kunka nogezaho ko kugezaho narahanga kutera amani obaje ntonda kusemaranga bwa isingiro kutunga minister wa kabiri abantu bitwa kucumanyangu honorable now minister Adonia minister of foreign affairs ayebare nargisingiro arabo mureba nka ambassador kungawa takumanyense bikoye docket yamaze wiro bwamazira ya ambassador nubwingi so muntu nabasobtaraka kucereba nsimaranga bwisingiro kutunga minister wa kabiri kandi mbone cyo ntukebariza mukama konka babasobta kucereba foreign affairs ni ministry ya man cabinet minister. So really we thank God. Simaranga mnonga tuhira mtuma shemerwa bwa ayebare kandi mukama rahanga ayebare okureba ngo yakutora ayebare no mushija murungi atari segregative aryaho nyoni ndeba nko mukarukanje akakamweru of course biriya bya primary tarabigiremo akata kwenda ku mixinga himself konga kuna kwasirante bendera no abandize kuntera kajya turuteraho ati Jean kurebe at we must fast until the end hata muntu ogwe no mujirota akom primary kana twenda twena kati neshonganira konka umuntu wabo kwate bendera ayebare nakukabiraho. So really ntusima president Yoweri Museveni mnonga abo kutereza minister ondisho district yisingiro kandi ito mwenu hata mbo complaining ati nyon complaining ntere nduriyenje umushatu atwire mwero shange nanye kandi ngumzeti nkore hashinkore mbwena ati na yebare mnonga kandi ntumsima tumwendeza no gukora je we are happy for him so echo nacho ntucebaranka abantu bisingira nyina kubuza akabuzo kamuheru honorable mbe ndeba bishop mwabena burra abena tisa inaba umunyishinjiro umwe warabiremu aho twazayo watabanka abanda batahayo akagenda umukazi akakayo akagwisa akagwe akagaruka cyakirira rutera aho turukumanya akaburokwe ninga excitement ikamutwara Oriyo muntu ojeno yemembeza bibiri munonga. Nyo nakwetegereza nobore wakigamba kandi okatyetorora aza nyo think bivasa kwetorora tunyore kangambere cywana ugamba. Hati kushanga ndiyo mukazi wa Benson tushemerirwe nkagenda ati nkashwerwa abashisha bono kashanga yone excitement beba parabent nga. Bishop naye bari nababe nathabura konkanito tushemye kweberamo. Kandi cyaragamba namazimu. Yes, nuko bakutugira akwanyo abingenzi nabo tinkarebere mbatyoboka konka nuko bakutugira majyangu murinde hokace ngumurinde hokace ngwese race kandake ngwe kabamera nuko bakutugira yo bose bakaraga nuko bakutugira bobwa mangu reka rerato bwenyo ndiyo muntu ari kuzwara ibintu biringa ngwe berace kubijuro kabinaga mbabuza ninza kubinaga nkai anyway ecyaragamba nuko turukurra tinkabirebere konka ninyenda kubagambira abantu bisingiro akaruko muhampire tinku basa kucamuka nkapasi nkashoba nyewe ndiyo mukazi wa Mothers Union leader we kanisa yarwa bashandura amwe Christian ni manyarahanga nangwe cyo cyakibireho ruhango wumpereza nawe utakwikiriza ebyo kandi nangwa nishabera nabagenzi banje tingo tinyenyenka nishabera nabagenzi banje nyine banywano banje nyona mbona tukuzo parliament already ana kansi mogo warwampara no muntu wanje mnonga bokuba wankora kubi ana nashasha wamukora kubi nanye ninjiranta ninjaje muri kutukana twaganira njata ana tutafata pana chito bakatoroga tinito barogere ngutuje tumucira nabagenzi bitu tuganira bona nkabinja bankore tuganira konka muri tuweshengereza ngo mutatu bitense katusheka ngo mutatu emurangwa ibambe ngo
nyo nishaba members ba parliament na mnonga abakazi abashamana yacha mukato kucenga hati to abakazi ruhanga katwerezo mbiru gwangwi batweta wika sex kandi namazima wika sexy baba takumanyisa sex eje endijo bamba manyisa ngwamagara gitu gona gaba week mbwene shaba abakazi bagenzi banje mazima tutafa tukayemuka enseka tusheka abagenzere binabashija mugume n'abashija banyu shaka bagenze batine bashija ni muntu basharanguranga ronde cyo kubakorra kunkito bagenze n'abashija mazima bashija bakabona bonombururu mwenye unka Benson kuyabona bwino mukaruru kanje hatu washanga ngundiyo ni murabya hegari twaba kugeta ngundiyo ni murabya hegari nawe ranga takundeka maranga takureka ebe byo byo kuri abantu bakora abantu bakwa webizubu nibabarire roni nibabarire rono muntu oyimuko gwisakagwe omushomesa werizoba imamu yagira ati ebibe murukoro munsomu numukashotensi neyanyu numba murire roni norenko muntu yari yaroni yekibi kisha kimugarikira so ruyare abakazi bagenzi banje nko kubobuzi yakigamba nore yatugira ati atwekikura konkaya namanyisa ukurabya habashije gari ngo tutarabya habashije bite gari kandi eco ranga ryo mwezi witu tikirabeho kandi nshabango nabagenzi banje mazima ntabaninya nayo kumanye nkamukansiga mukarabya abante gari tukarebeka kubi konkecho ranga naza kuciturabya akwati to kubanza tutorba kabiri tutorba muheru kureka no kwesigara hanga kwesigara hanga tukamumanya nkarahanga witu watwara kurunje mironga it's always a joy ninjameta kutayise kuyano ruga kurahira mazima kuyanirika kurahira imbenta kataya ile nanye I made it a point kujangu umwazi yogo nanye ngarche kandi ninza gumani mu abwo mwenu nyo am part of you ranga yanterereze nanye nkabona kasente nanye ningubani nje nimba chamuramu yes abo kubamboshi kantwire ni mwo mbuzubu kantwire ni mwo mboro mwe nanye nabona wiga nankija tukashemerwa nambona muna atamu bamba shomama kuruga Thomas tumwebaze ni nanka witu wa TV West umakagadi tumwebaze Rusi Sinjiro mbona bana TV yona na Vision Group you have been there for me I will not forget you. Really anaguma no muziki nagumana atase mucyantu basomutahendera. Yabari munonge watandukanye itwe kandi ukahendera nito nyenda kwendeze birunji kucira mununga mjigano kitwagira rebeka ngo waje cyuwihamu ocebembeza bukuba umuri byona no kureka ngo niwasa kugicu wakoraho ukombe kihanga yawe. Abana baza kombe kiro parliament konkaniwe nkomushije uyineka nkomukazi uyineka nkomunyeto urukwenda kwa responsible rebeka ngo ni wagira icyo wakora live your life very responsibly urukumanga amagara tugine spare you could start from there utakagira utokajabirira ukajambura kecirwiri utakagira utokajabirira ukaremwa gukora no work abatakatwira abana amashomero tubihanangiriza ngo abana mbakara za amashomero abatakatunje school fees tushabangu mukamazi bahereze muzitunje kandi kumara zitunje abana mbagara zo mashomero. Ejo niyo tungukanye Bob's Garden about mereze birunji mare kurunji bye bye.